جیا و زنارên asê, çirav û çemên avagur, xwezaya dewlemend û dîrokeke qedîm Dêrsim. Dema mijar dibe bajarê Dêrsimê kelecaneke cuda dilê me dor pêş dike. Gavên me bi lez û bez dikevin ber bi rêyên bajêr. Lewre bajarê ku çiyayên asê hembêza xwe jê re vekirine, bi taybetiyên xwe yên dîrokî û bi dewlemendiyên xwe yên xwezayî bi her aliyê ve diyar dike ku ew cihekî taybet, warekî hêjayî dîtinê ye. Me jî li ser vê rastiyê xwest di rêwîtiya kevnewarê de li rawestgeha Dêrsimê bêhna xwe vedin û bibin mêvanê warê Elîşêr û Zarîfeyan. Bibin hevparê hestên rêhevalên Seyîd Rizayan. Beriya taybetiyên wê em dixwazin bi kurtasî li ser dîroka bajêr bisekinin. Li gorî lêkolînên ku hatine kirin, beriya zayînê ji serdema şeşemîn vir ve Dêrsim wek jînwarê hatiye bikaranîn. Tê gotin ku lêkolînerên Yewnanî bi navê Daranî jî bajêr binav kirine. Di pêvajoya nêzî 8000 salan de Dêrsim ji gelek şaristaniyan re deriyê xwe yê sîmî vekiriye. Her nasnameyên ku li vir bicîbûne jî bi çand û baweriyên xwe jiyane. Ev yek ji di warê çandî de rengîniyeke taybet daye bajêr. Beriya ku em qala taybetiyên wê yên dîrokî bikin, eke em piçekî li ser xwezaya wê bisekinin wê baştir be. Lewre Dêrsim di warê xwezayî de yek ji navendên herî balkêş ê Bakurê Kurdistanê ye. Ji ber vê yekê heke em qala dewlemendiyên xwe yên xwezayî nekin, wê kêmasiyeke girîng çêbe. Dêrsîma ku her çar demsalên xwe bi dewlemendiyên xwe yên cûr be cûr pêşwazî dike, herî zêde jî bi xwezaya xwe ku wekî parçeyê bihuştê ye li erdnîgariya xwe tê nasîn. Bi çem û robarên ku avên wan sar, bi çiyayên xwe yên asê, bi dar û daristanên xwe yên şîn, navendeke jêneger e. Avên ku ji çiyayên asê xwe berdidin newalan, dema bi çemên munzûrê re hevdû hembêz dikin, dîtbariya ku derdikeve holê bi rengê xwe, bi dengê xwe, mirovê dike hestên kûr û hişê me ji serê me diçe. Ev xwezeya dewlemend ne tenê ji me mirovahiyê re, di heman demê de bi dehan cûreyên ajal û nebatan re jî şêniyên vê xwezeya dewlemendin. Ev xwezeya dewlemend û rengîn di hembêza xwe de cih dide gelek warên qedîm. Niha jî em ê hewl bidin ku qala çend ji wan waran ji we re bikin. Di serî de em dixwazin we bibin li ser pireke dîrokî re derbas bikin. Pira kevir. Tê texmîn kirin ku ev pir di serdema navîn de hatiye çêkirin. Di çêkirina wê de kevirên jêkirî û yên moloz hatine bikaranîn. Ji ber teknîk û xercê ku pê hatiye çêkirin, li gel pêvajoya sedan salan îro jî her çi qas rastî texrîbateke mezin hatibe li ser piyamaye. Bi ava ku ji bin re derbas dibe, dîtbariyeke bêhempar radixe li ber çavan û her du aliyê çem bi saya wê hevdû hembêz dikin.
نها جی ام لسر وی پرا دیروکی را درباست بن و بر بکلها رباط دمشن. رباط جناوی رباطی تی. او جی تی واته رواسکه ها ریویان. د دیروکی ده پیو رباط وک رواسکه هنج غین بازرگانی ده کار و بارن لشکری ده جی دردکول پیش بریمه. اف کله جی وک جوان ناوندان رواسکه هین با آرمانجا کارن بازرگانی و لشکری هاتیه آوا کرن. 29 کیلومتر جی ناوند باجیر دور لحریمکو وک باجار غمری دهات بناف کرن هاتیه چه کرن. هرچی قاس دلیکولین آرکئولوژیک ده وک باجار غمری در باس بجی ایرو اموی وک رباط پیناسه دکن. جبر دناوبر خوزات پرتک و درسیمه لسر ریا بازرگانی جهدگره کله رباط ناوندکه گرین بو. جبر هم لباشور و هم جل باکوری و گلین آسی جهدگرن دواری پاراستنی ده جی کله خودی جی اک استراتژیک بود دمین خواهین پیشنده. د درباری چیکرنا کلاه ده هن چافکانی ده بیجن کو ده سردم قرال دویم ای اورارتویی آرگیشتی ده هن چافکانی جد بیجن کو دما روسای دویم ای اورارتویی ده هاتیه چیکرن. جبلی وان سردمان ده دمین هلنیستیک، روما، بیزانس، سردما ناوین و عثمانی ده کلاه رباط هاتیه بکارانین. ده لیکولینین کو هاتن کرن ده گورستانین زناران و گورستانین سربران پر و کتابین ارمنی هاتن دیدن. تونلین کلاه بشن وین هری بالکیشن. تونلین کو جد درنجایان پکته درین وان جگورین زناران وود بن. هم لسر گوران هم جل سر پرچایندن این کلاه خوستتیا کور بالدکشینه. کورین کو هاتنه هوراندن و شوازا بکرانین وان ده دربار میماریا سردما ناوین ده میناگین تایبت نشانی مددن. دیسا کورین گوران اکو به شکل سری بران هاتنه چکرین جی برماهین بالکش انج پرچاین رباطینه. تایبتیا هری بالکش آوان کورنا وینه و موتیفین کل سروان هاتنه قوراندن. وینه این چک، خنچر، سوال و خیزن گیومتریک این لسر کوران جهدگرن ده دربار جیانا وان کسین مریده وک دانه وک نیشانه این پیروز آگاهی ددن. دما هون دردورا کلاه دیگرن به دهان گورین به وی رنگی دردکون پیش پریوه. گلک جوان جی مخابن هاتنه تخریب کردن. جی کلاها رباطه ام دخوازن و ببن کلاها ککو ایرو و گراوه کمه پیشوازی دکه. اف کلاها کو هند بینن ناوه خواه جه نافچه پرتاگه دگره. جه رد بیجن کلاها پرتاگه. هرچی قاس ایرو دوار دیتباری در دوراوی با آوه هاتبه دور پیچ کرن و گراوه کی بی خویا کرن جی ددمین خواهین پیشین ده نوساو بو. بنداوه کبانه تو نبو. آف بلند نبو بون و کلاها پرتاگه به حیبتک مزن وکی ایرو لسر پیان بو.
لگوری لیکولینین کو هاتن کرن د سردما اورارتویان د کله هاتیه آوا کرن. اف یک شیطه و واته کو اف برماهیه کو هندبینن خودی چیروکه که زیدتری 8000 سالانه. پشتی کو آوا بویه شهرستانیین کو لور بونه سردست لگوری پیدویین خواه کله احساس کرنه و وسا بکارانینه. روش هاتیه جباوریان رجی دریو خواه کرنه، روش هاتیه به دیوارین خواهیم بلند پیورا خواه برگه لشکری جی بجیهانیه. جبوب گرواره جی ده هر سردمه ده راست رستوراسیونه که هاتیه. جوخه او یک ده شوپین لسر دیواران ده جی خود ددر. گورین کو یک به یک بکده که مزن هاتنه هوناندن لگل ریویتیه که 1000 سالان ایرو جی بدیدباریا خواه هسته که نپنی ده میجی مدد ده آوا کرن. کله به 1000 سالن لسر پیانه. لی جی چکرنا بنداوا کبانه حیا ایرو تاوی تایبتین کله به فتساندن آویره روبرومانه. هرچ قاس کله بسایا گری کل سر هاتیه چکرن سر پیا بجی هکه روش به آوا بنداو زیده ببه و اف میراته 1000 سالان جی وکیندن دبن آوی ده بمینه و بفتسه. ام جی هیوی دکن کو کلاها پرتاگه وکی حس کفه دبن آویده نفتسه و هبونا خواه هر تم نشانی مبده. دوه هیویه اکه هون نوستیابن امه بری خواه بدن نافچه دن آد درسیمه. لوره ورجی پرسگه که پیروز لبندامه ام بچن سردانا کشیشخانه ارگنی. او دوارین هلوشیای که هند بینن دمین خوین زیرین ده جبو باوریا خریستیانیا علویان خودی جیه که گلک گرین بو. هر وها کشیشخانه هری مزن آباجیر بو. جبروی جی خودی جیه که پیروز و طایبته. ده دربار چیکرناوی ده هندانه این دیروکی ده بیجن کو او میراته ده سالا 1975 ده جه آلیه لاو میره پرنس هانسیت و هاتیه چیکرن. ده دانه این ارمنیان ده جیته گوتن کو پارسکه ده سال 1453 ده جه آلی بارون آرش و هاتیه رستوره کرن. لی ده شواته که کو سال 1705 ده پیکته به گلک بشنویره 3 درین کشیشخانه جه تخریباته که مزندجین. پشتی گل ارمنی به دار زوریج اردنگاریا درسیمتین کوچ کرن، گلن خودی باوریا علوی پیروزبونا وی میراته بر بچاف دگرن و خودی لپارسکه ها ارمنیان دردکوین. پشتره او جوک پارسکه کتاب کرانین. جبر وی کو کشیشخانه ارگنی هم جباوریا خریستیانان و هم جبو علویان جه کی گلک گرینگه.
بله لدرسیمه هر آلی به دیروکه که هاتیه دور پیچ کرن. هر آلی به بیر و باوریه که پیروز ما پیشوازی دکه. ویا املکلا گندن. اف کلاها کناوی و ایرو وک کلا گند آنجی کلا کوی درباسته به یک دولمندی نافچه مازگرد آد درسیمه. وکی بده هم برماهیان اوجی جسردم اورارتویان مایه. 20 کیلومتر جناوند باجیر دور لسر گرکی هاتیه چکرن. درنجه اینکو تخریب بونه جبو هلکشاندنا کله دهاتم بکارانین. ددریه تکتنی ده نویسیم بزمار اینکو گلک جوان وندابونه ما پیشوازی دکن. لسر نویسین مایی ناو خداوان ده اورارتویان حال دی بالدکشینه. پشتی تکتنی دو ایوان و جه پرستگه وک دو بشین بالکش درین خوال میوان خوراوت کن. دیوار و هر پارچین و هر چقدر خسارین مزن دیت بنجی شوپا میماری اورارتویان هیجیل سرخواه و خود پارزه. گلا گنجی به تایبتین خوین دیروکی وکی ین دنج مرد بیجه از جلورم و لهمبری تاوی پیکانین نینی ین مروواهی تید کوشم. ام و تاویوان برماهین دیروکی و بچیروکین وان را دهیلن و ریویتی آویا درسیمه بر بشکفتین چمیش گزکی ود دومینن. اف شکفتین کو به دست مروواهی هاتن قوراندن به تایبتین خو نشان ددن کو به آرمانجا پاراستن و خوشارتن هاتن بکارانین. دوار دیتباری دشبن شکفتین حسکیفه. لگوری دانه این دیروکی احتمالک مزن هیا کو اف شکفت جی برماهین شارستانیا اورارتویانه. جوخوا دما مروف 300 سال سردستیا اورارتویان آلوه هرمی دفکره دانهین به وی رنگی جی بچک خوا پشت راست کن. شکفتیم کن نیزی 205 متر جا آوا چم بلندتر هاتنه چیکرن خودی پلانه که سیستماتیکن. هر ایوان شکفته بر ریک و پیک هاتنه قوراندن. هن ایوان جا 3 قاطان پیکتین و در ریزه ده جیه دگرن. اکو وان ایوانان رونی دکن جی پاجین فرح و هولین دریجن. اف شکفت جی وکی آوا چم منظور جعالی شینین هرمی و پیروستین دیتن. لگوری باوریان او دوریشن درسیمی لوان شکفتم بجیه بونه. جبر ویکو اف شکفت وک حجرین درویشان جیته بناف کرن. اره جچی آین آسه حیا آواسار آچمی منظوری جو خوزای رنگین حیا برماهین دیروکیین ده حمیزا وی خوزایده بکرت و کرتاسی درسیم بوی رنگی ام هاتن داویا کرت و گوتنا وار علی شیر و ظریفیان اوینا سید رزایان ام هوی دکن کو هون بچاوین خود درسیمه ببینن
û tevî van dewlemendiyên wê bi 4 aliyê bixwebîşîn.